Mala musidɓe on wonɓe suivre assistance humanitaire d'urgence. Assalamu alaikum. Mi salmini on hoore teddungal fota wona e seeɗa. Hara feno sayi ɗo min Mariam Touré miɗo wontiri ka meɗen Égypte ko jawona tana miɗo waddi o émission ɗo miɗo hiidi ɗo e sonnajo hatto jinɗo e ballal. Hara e noon hiɗon andi ka mojoɓere meɗen ko hasi kon en sumata jeeseli julɓe Allah ɓe wonnen e wallitade ɓen. Hara si waɗi en suuɗi yeeso goɗɗo hara en andu tun o sonnajo ɗo wona mbuudi o landi partenaire ɓe meɗen ɓen kono plutôt haray ko lekki woni ko faala tantude ndara si julɓe Allah ɓe wallitotomo heɓa ki lekki noon on tini himo mari probléme wawa sifanade e mapunde ko mari kon ka nder émission ɗoɗe haray si tawi wonino ko mbuudi men wonno landade partenaire ɓe ɓen inchallah min buumatanomo kono haray oɗo kanko hatto jini ko assistance tawata vraiment ko bange lekki wona ɓe ka fulasoji siɓe jenti émission on feno sayiɗo ma ɗum kasa woɓɓe ko haray fottino ɗum ko nanguimo kan kadi wawe wallidirde waltoɓe nene gottojo meɗen on haray ko andintingol on feno sayiɗo himo daki ka meɗen Égypte ɗo himo addi pay koye janggol ɓura noon haray kaka meɗen Amérique to woni ko wontiri haray wawa yettudemo jentoɗenmo o hollay haray faale makko. Assalamu aleykum. Alaikum salam. No hayfi? No hayfi boy alhamdulillah. Alhamdulillah. Haray Allah subhanahu wa ta'ala newni yen tindu e maka non lan problème moɗon o donc haray sista lan jonni on konngol haray yon hollan ko honɗum e mapunde marɗon sifa ɗon nawnare mon dey ɗaren si julɓe Allah ɓe wonana en sabu wawen jimɓuɗo vraiment wawo wallitorade fi Allah woti annabijo nan. Okay. Ɓe jenti yo. Okay. Assalamu alaikum musidɓe juɓe. Haray ko yewtugol on de nawnare ko nangilan ɗo e nawnare nde nanganno maybe honno no gasara miɗo mari duuɓi jeɗɗi ma ha duuɓi jeetati mi yaniray ni mi faɗɗe donc ila nawnare nde nangilan heɓini duuɓi nogayni e joyi ma jeego han jeɗɗi ni donc aray ko min heeɓi noon yangade yaha ka karmokoɓe fi muɗum kono ha joni Allah hawrindina Allah lekki muɗum aray nawnare nden no ardirta noon e an ko jangol e kulol fuɗɗorta tan ka sengo reedu si ƴawri ka ɓernde e dimba ɓernde nden ha ɗeɗɗa dande nden tawande kadi mi anda hunde komi woni e mum hande mi ɗiwitoy o mi hettoya kadi hoore am ko hunde wonde difficile pour moi donc haray komi faala haray ko kala wawɗo ñawdude nde nawnare ɗo o yanugol faɗɗeɗo haray ko ɗum mi faala lekki muɗum e hoore kadi kulol ko arata kon e an min tum mi suusata wonde e suudu haray ko kulol arata e an ko ma hara miɗo wondi e goɗɗo ka hurgo mi suusata neɓude ton ɗen hande ka woni ɗo mi suusata ittude tiggare ka hoore an si mi itti tiggare nden ka hoore am ma conci ɗin mi itti e an ko fanɗi o mi yanay donc haray kala wawɗo ñawdude de nawnare ɗo haray yande fi Allah hoti annabijo haray o tino hattondini haray e ballal ko ɓaara mi neeɓi yangade haray ko lekki hara ko aaden wawɗo ñawdude de haray ko ɗum mi haton jine no mi sellira haray ko non woniri on andintingol on tum musidɓe o sonnajo muɗum hiide ɗo tigi tigi on o heɓi ɓiɓɓe ɗiɗo ko ɓe woni ko waddi ka meɗen Égypte ɗo ɓay takko ɓiɓɓe makko ɓe nga haray ɓiɓɓe makko ɓe no haton jini cellal nene maɓɓe ngal par ce que so yi ɓiɓɓe ɓen on taway vraiment ko ɓiɓɓe tigi en tori Allah yo Allah waɗu barke e maɓɓe okkoramo lekki kañum sonnajo on o tabbita no moƴƴiri hara o ittay tigi tigi miijoji ka hoore makko par ce que moi personnellement mi waɗi kadi constat personnel wondema suusi nawnare makko nde no soñjimo hanjum no battinde makko muradu moƴƴuru kala ko yiwɗamo yimo yoomi hara yimo miijo taw si o heɓay lekki taw si doga makko ngal bonata ala ko ala e miijade haray julɓe Allah ɓen fof notora ballal walliron min fi Allah woti annabijo meɗen gandi julɓe Allah boyno sibude men ga fulasoji meɗen ɗon ƴaƴƴani golle ɗen ko fota wona e seeɗa haray meɗen fonti juuɗe torori on fi Allah woti annabijo si ɗon wawi tun ñawdal golle on ene bobo ɗo watten torare Allah haray meɗen fonti juuɗe meɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala o vraiment ye waltoroɓe fi Allah ndaren ko nanguiɓe kon si wawa yi'ugol musidɓe andite sonnajo yo wonde ka dewgal haray himo yana tun himo faɗɗe hay hande tiggare na yuga kuupi maɓɓe hay ɓe yeewi hurgo ko probléme eɓen no ɗon haɗa pay koye no hatton guine dikkugol hen maɓɓe ngal ko fota wona seeɗa musidɓe walliremo fi Allah woti annabijo walliroɗen mo fi Allah woti annabijo kala hiwɗo o émission
min Mariam do tori yo yon partage nan émission hanga say be yide be ngo émission iya parce que be yeyi ka himbe buy be timbudi hambe ronki be yeyi kala yimbe moccay doga be ya e fatto won tigi kono ha jolle kiki hebaaki kono no gasa batto émission do Allah wada barke mu yigi ngaduna andantako en toute sincérité min baybe ni mi wallitobe min ni me wowa bomude goddo kono bay wona buudi boni landade me ko fiyo be uccellal voilà pourquoi je l'ai accordé ko watti mun kadi min ni saguwan si be signata kaydi be jonnammi mi tinda e joma wuro mabbe dum ko modi mabbe alhamdulillah rabbil alamin yoti de modi mabbe e holli mi faala mi walto sonna mabbe hara yo bangé do musibe hara ko teddugal e modum fainting sister Milan so ko nuni susi mardo susi yangal fo ko hettugol cellalangal be gila nde nawra e nangew do mari uttu bernde fayda duuda parce que on ala jabude e uttingol berne mo de on tigi don tawti mu miijo mo nata gaado sister ko wadi sibdo wajaade on do fiyo wobbe go nanor si goddo rondi tigi aduna pandi o maayo acca aduna hande himbe buyno hato jinni bibbe mo be modi mo be ngure mon ni fon hato jinni mo tori ko mi jeegi on jippine fondo mo awa hara lu tali miijo awa andi ton ko wona Allah ko fenade no pigini fop ko Allah sister ko nangi on do Allah no wawi dikkinde ko wadde mo émission do joni ko kodre Allah pigini fop no wonde Allah no wawi dikkinde on hebo gurdam fotuda weldam buri dum do hande ko mbudi Allah no kiyo kono cellal ngal Allah no fanni on ngal taw on anda ko dum Allah wanni dum jippine fondo mo ngon hara hundo yiyal ko metti on kawre leji do sina yon jippi fondo mo ngon beru tammo mardon on dikku don no danko don modi mon tono bibbe mon ben danko do bibbe mon ben nan awa be bibbe be naadu don do quran e do to fattono to nyande jango den das don falta inshallah dare bibbe mon no labira dare bibbe mon no fotiri wala butti berne mon nan awa nani wala okore lekki nan awa nani sikki modi mon no danki yo wallahi alhamdulillah bana mi wol fenande korko na durludo wallahi ko neddo waddo doy no wadi doy sa wondi e makko ko an hulata hakke makko wallahi min kadi sago an ko Allah dandu mi mayde hara mi weltinali mo dum do ko yo mi hettu cellalangal mi wonda e wondigal labangal ay tun Allah no andi berne mon den ko wonani do don wadi kulol tamodi mon dogo on taw hebo mettu berne bay hande nandi on nawni uttine berne mon be modi mon hebata heccube be bibbe mon jiggol kadi ko modi mon mari ko don andi gorko e debbo wona gotu enen debbo sen hidi sagumen ko en hollu adna Allah fop anda jiggol gol modi mo marani on ko Allah tun andi gon nani munye nan tabite nani wala dikki ngo nani wala butti berne mon de amen wala hollo hidon dikki hara vraiment vous allez faire une vie parfaite on ni modi mo amen uttine berne mon de nani mesdames messieurs merci pour la confiance l'attention que vous nous accordez à tout moment. Comme vous le constatez, j'ai profité en tout cas de ce temps que j'ai pour quand même faire cette émission. Attirer l'attention du bien la bien fou. On est ne bon nous yurmi ande musibe. Waldire mo fi Allah woti annabijo. Himo mari bibbe so yibe ko hore mon tumi janto. Ko harabi be no yomi parce que quand tu vois ta maman dans un état atawai tu ne peux rien faire si c'est pas de prier Allah. On den tori julbe Allah be fo enen sonnabe jombabe be yo Allah buttinde dole menden yo Allah okkore en hara surtout kadi santé moƴƴo yo Allah feppini modi be men be yo Allah surtout dandu e nyabbeli musibe haray partager vidéo holliten julbe Allah be fo be walliren fi Allah woti nabijo waawen hebude sabu hayska fulasoji meden daren sen naba yonene bobo ko nyawdora fi Allah woti nabijo haray mi do weltimbe salmini on haray joni sey yaradi wassalam.